media 49 tong kumanan ta Francia kiru kilo nasi ini ladak pherangke mai khanang pok lam ke bangke ini ladak solang do Abirta chini lo je ladak ani ongong angku penta ladak treasury office along and tangka ken asolam ki bangke arjulong bom kita me isi proof aweda wajoni si lam jong nang dak lo kita pini arni bangke lit tumalong karbilo charge song ajirpo alang mitum dam si proof ta long lo isi video clips dolo lapen ke laso video clip lang social media long ta viral de lo kasi pudame lada non do BJP ruling party itu nije bom diti je corruption free ni bon sedame piniani nang klang thubom je corruption ma ong thubom sang si thegam long lo lapen ke lada contractor ka claim tumhan kuno lapen ke lada pensioner tumhan kuno kami lada poisa ke nason pensi ani ta dam bom titi do lapen non ke dam tang ani hada council ke si resolution ended do je lada SK Mondo ESU apa SU kusinta lakumhan tangka en thelong lok lote kumani according jiratum pota kian amen pen ku tangka kian thelong lok kusitame social media long no video clips long viral de pute immediate action NG kuse alang itu hada resolution en pono lasi laso alam bangke only hada Mondo office dot kali lake ladak 30 department of laso hormu bangke effect vet nahi lalu pulote ladak tangka kian kanggu corruption la bangke asabu intoni kusini lima thara lapen bangke envek nang kolake lasi non seta ladak alam ki klang rok lo je video clip jolo proof ta do lab lo ladak bangke non bangke lapan transfer lo tu bangke nili tum progre la bangke asakuri sit terminate nang ko alang panke lapangke sakuri than vek nang ko than the kulode lapan transfer lo kulode along kaprek ta laso officers alang ni men Cingmoy Hazarika pulo dak treasury officers lo alang ni nahok le dam pustami alang ni corruption bang si claim dam po lasi alang ni phamang ke sakuri bang thanvek nam po lapian 30 department ta laso abang ke effect lam nei only ladak yar office dot bukali 30 department ta labang ke effect lam nei tong se ko pen pherangke amai chopana ko lam the la bang ke li tum ka do beta theglong lo video long social media long viral dom la bang so video je treasury office lo non heri bribe ya aphuthak so video viral laso udah sepini baso mai ya pherangke mai bangke ini sinta AISA lo pente KSA pherangke mai ni na ko lo se reporting pen pherangke tum hanta nali tum reporting pen chopha ko na te pen pale tum thai suri acho ko jego non cepat chini hande nali bangke All India Student Association lo president lo dan ku heri ke KSA kabilo chali aso ngali lembang pu AGS lo kasi alang li bansi nili akang si ngi kan ko sobe gompai je treasury officer brag lo aji tu video clip situ viral hua tu sobe gompai gutege tenekwa bhobishot tenekwa bribe loa ঘুষ লোৱা এই বস্তুটো এটা আজি পৰা এই কাউন্সিল বা ডিসি অফিসৰ পৰা হেৰি এই অফিচাৰজনক চিন্ময় হাজৰিকা আজি পৰা টাৰ্মিনেট বা এৰেষ্ট কৰি দিব লাগিব এৰেষ্ট কৰি কিনা চাকৰিৰ পৰা টাৰ্মিনেট কৰি দিব লাগিব গতিকে ফিউচাৰত তেনেকুৱা যিমান আমাৰ এই 30 ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেকুৱা ঘটনাটো নহ'ব গতিকে যোৱাবাৰ হেৰি আবৰ্টন ক্ৰাফট চেণ্টাৰত ৰিজলিউশ্যন লোৱা হৈছে যে কোনো বাধ্যে আমাৰ যিমান কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰ 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তাত যিকোনো কোনো হওক মানে যোনে অফিচাৰ হওক তাক যদি ব্ৰাইব লোৱা যদি দেখি পায় তেনেহ'লে চাকৰিৰ পৰা টাৰ্মিনেট কৰি দিব বুলি ৰিজলিউশ্যন লোৱা আছিলে গতিকে কাউন্সিল বা ডিসি অফিসক কাউন্সিল অফিসক মই এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো ব্ৰাইব লৈছিলে হেৰি ট্ৰেজাৰী অফিসত
এই ঘটনাটো জলদিকে সলিউশন ওলাব লাগিব